Om Swastiastu. Inggih. Idedane sareng sami sanedahat uang yang titiang. Ini ajeng dugra yang titiang aturang rasu ang ayu bagya pemekas katur ngide sangyang kawi suara. Tuaning mejanten sangkaning sih paswecan ide mahawinan idedane sareng sami puni ketalat titiang sareng sami preside masa dua ajeng kecunduk pengraina sane becik puniki hari sajeroning tutorial Darmo gitu. Ering rainan puniki titiang pacang nelatarang inik sekar alit tawi gegurita malia bos-bos semeton titiang pacang nelatarang inik dagingnya ne mangneledang idedane sareng sami arse mirengang lan miarse antuk galas ane mangkin pacang katuh. Seksema antuk galas ane ketiba ring sikihan titiang sane mangkin ring galahi becik puniki titiang jagi ngewedar indek sekaralit utaminya ne pupuh sedurung titiang ngelantur sekaralit utawi napi wastane nike sering nika nggih kocap nika wenten nak nikang cepat wenten nak ngenikang nika geguritan sekar alit nika jantennya ne patah. Sekar alit punika utawi macepat utawi pupuh nika akeh nyane wenten adase nika. Sinalih tunggal nyane wenten ginade, wenten pupuh ginanti, wenten pupuh Mas Kumambang, pupuh mijil, dandang gule, wenten durme, sinom, semarandane, miwah sane kaping malih kalih nika wenten pangkur lan pucung. Reraine mangkin titiang jagi ngewedar indek pupuh ginade. Puniki indek pupuh ginade punika ring baik medaging pedang baris punika ring. Nggih. Punika rikalane wenten ring pupuh ginade nika sane abaik nika medaging hitung baris. Wenten baris sane ka pertama, kaping kalih miwah ngantos ke kaping 7. Nika indek baris utawi bait pupuh ginade. Kinten mutu. Puniki rena sekadi ring pupuh nika wenten istilahnya pada lingse. Nah ring pupuh ginade nika punapi pada lingsenya nih kinten. Nggih. Ring nek kenten nggih, rikalane ngiragem pupuh pasti ke wenten sane kebaos guru guru wilang, guru dingdong punika malih pada lingse kenten. Sane makan beli mau sang indek pada lingse. Pada lingse pupuh ginade punika sane ka pertama wenten 8A. Sapunapi tata cara ngerereh kok wenten nika sane kebaos napi wastane baris ka pertama nika 8A. Carane ngerarah kan kenten sane ka pertama mangda apal dumun nggih apal dumun kecap pupuh ginade punika nika paling kenten yen ning kari awam utawi pemula pasti ke ngerarah nika punapi carane pasti ke sane ka pertama nika harus uning sane mewaste kecap nika sane ka pertama misal sane lumrah nika wenten ede ngaden awak bisa kan pasti ke beli uning kan. Nggih. Sane ka pertama nika ede ngaden awak bisa. Nika kebawasang 8A. Jatuh utawi labuh suara ring ungkurin kruna utawi kruna sane wenten ring pupuh punika. Ini satu baris nika ring baris punika labuh suara sane sane pine ungkur kenten. Nika pasti ke tapi wastane yang pada lingse nika pasti sane ke angin nika huruf vokal kan huruf vokalnya nih wenten A, I, U, E, O kan ngenten nggih sane ka pertama ring pupuh ginade nika ke baos 8A. Carane utawi tata cara ngerarah nika sekadi wau ede ngaden awak bisa kenten kan pasti kan niki ring SD nika pasti ke sampun belajain krune awande, duang wande, telung wande, kenten pun padah carane kenten.
Lan sane napi wastane baris kaping kalih nike ke bawah pada lingsenyane 8i. Lantor nike depang anake ngadanin 8i. Punika taler sane kaping 3 nike geginane buke nyampat. Malih 8a kenten punika selantornyane ngantos ke baris nomor 7 kenten. Nomor 7 kan nu liu pelajahan. Ika mawali malih ke 8a kenten. Kenten malih? Puniki malih indek dirasa ring pupuh punika. Jika nanti dirasan pupuh ginado punapi nih kan Rina. Penjiwaan. Ya, penjiwaan patas kadi napi wastane yen bahasa ya karakteristik kenten nggih. Napi wasane rikalane ngraga mau pupuh, napi malih niki pupuh ginade. Nenten pupuh ginade manten sane maduwe karakteristik utawi rasa napi wastane rasa pupuh nggih. Benten rasa, kenten biasan wirasa kenten. Yeneng ginade nika wirasannyane sedih, sungsut, wenten masih nak bangras, kenten waktu makehan nika kentene napi wastane rasanyane nanging ring pupuh ginade puniki rasa utawi rasa punika sane mau utama nika sedih, sungsut kenten ring pupuh ginade kenten Kesedihan. Niki wenten malih kakena Rina. Nah, ring pupuh ginade niku wenten salah kepos sae. nggih. Aku udah wenten akeh sae ring pupuh ginade niku. Nah, sae pates kadi niki sae nike yening di bahasa Indonesia kan mungkin gininya ya, tapi wastane nike tapi ya variasinya. Variasi nike ginade nike ring pupuh-pupuh puniki ginade pinih akeh meduwe kenten meduwe sae utawi variasi kenten. Sane ka pertama wenten sane paling dasar nike pastike nike ginade dasar. Nike paling dasar nike ya sane sae nike utawi lumrah rekalane iraga pas SD nike pasti ede ngaden awak bisa depang anake ngadanin nike ngeranjing pun ring ginade dasar. Ya, sane kaping kalih wenten sane kebaos ginade basur. Ginade basur niki kepah malih wenten ginade basur sane sedih, wenten sane manis, wenten ane rasa napi wastane tuh ginade basur keras nika keras, wenten keras, wenten manis wenten. Sane kaping 3 nika wenten ginade linggar peta. Usan kenten wenten ginade pakang raras, wenten ginade tikus kepanting lan sane panika pinuntan nika wenten ginade bagus mare. Punika sae utawi variasi ring pupuh ginade kenten. Makehan nika. Yen ae tenang kadang nika nggih blinapi wastane rekalane ngiraga mau pupuh yen ginade nika paling kenten paling liuna kenten yang napi wastane yang omongan yang raosang paling akeh nika pineh akeh kenten variasinya gitu. Nah yang jani beli nak mana yo anu demen melajahan dewe sampai malu kadi Rina wau jag kewah ban ngenahan gitu ban liu nih saya nih liu pada lingsi harus ingat lagu pengtawang kecap nih. Nah yani penganu sih artinya pengadung isi tiga bang ini contoh itu nih bang Rina ini nyontoh bang beli aja lakar kene lakar ngartos ya kan nggih Kang niki nggih tapi wasane tiang mau melajah kan kita sarang-sarang melajah yen napi wasane yen jelek yen iwang tiang dona sampura ya kan nggih artinya karakternya sedih. Ya, sedih. Nggih, sedih niki yen kinade sedih. Oke, coba tiang niki nggih. Nggih. Udah meme cinta
Udah meme lurus cingak kewentenan titiang meme Deja meme uleng duni ring dijo kewentenan memen kadirasa saking tuni pianak mewah cucu puniki ngeruruh angan memen tiang roro kaden tiang meme wenten ditudi meden sing masih ada tuh kaden tiang di paon sing masih ada kadirasa kemumai ngeruh angan meme Dodriki Disupani meriki kadi tiang pianak meme ngeruruh angan meme tuh dung deriki meme pangih tiang Duros meme cingak ditiang duaning meme sampun pangih tiang ane mangkin lurus cingak kewentenan tiang pianak meme lewenten putun meme Oleh treke anak cucu saking deriki saking jagat sekalo piana putu pajang dosa kewentenan meme inggih idedane sarang sami sanedahat uang yang ditiang kadia sapunika presiden kadur inik tutorial dari sejeroning darmo gitu maka usananing atur tawi kirang langkung dari sejeroning atur tawi basu basitan titiang sanenten manut dari sejeroning arse titiang lungsur gengrana pengampura maka usananing atur puputan titiang untuk ucaran pramu santi Om Santi 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 Om.